Anyang aki din! Inakpay man ijaayan ni Kumarik Mindalakay. Ha? Ne, taapay man Anya man ti mapan mo aramida ni Jay. Inak umutang iti kwartana. Umutang. Wala kay. Awan ngamin pagbayad ko iti lending ko inton bigat. Kanayra na madlaang awanan abasto tayo. Ala, katun No da maipautang na kan ka. Siya akong timang bayad no maalak ti sweldo ki Jay site. Wala kay. Alamot tan amari. Pangaasim ko matapautangan nakpailaang. Ha? Uray sa nga ribo laang. Awan ngamin pagabastumi ita. Saan pa yan nakasweldo nila kay ko? Ay na, pasensya ka kuman mare. Uray kayat ka apautangan ngam naranaammet nga rod nga awan. Anya? Amumatan, no adda kwarta kat may sala ang asao, itad kun, ngam awan at talaga ti kwartak ita. Nausarmikin nila kay ko anapan nagpa-check up idi na minsan. Aha! Nagadukot arason mo na ya. Di mo pala ibaga nga imot mo da ita. Nagadupay lang nga ibagbagan. Anya? Dita ka man langan. Awan pa'y sirsirbim ako mare. Salbag ka. No si kay di ada masapul na pautangan ka. Ngam ita, sa usa-ula ang ti subad mo. Anya lakit din. Awanan, gapula ang tasaan ko a pinautangan, ginura na kung dadya abebang. Kita niya nga rod no ginura na ka. Tinapatag kitpod na timbagam nga awan kwartam. Sa bagay matkit di Awan na talaga ti babay na radya babae. Awan pa'y tinasaya tapan nakisarita na itipada na tao. Day tangarod lakay, gapula ang tasaan ko a pinautangan, kas jay matan timbagbaga na kanya. Bayamon. Sigurado ang mapanakmanin itismis di ta kaaruba. Ibaga namanin ang naimutak. Padaksen nakmanin. Uray pa'y. Ammo mo dagiti kaaruba. No niya ti ugali na. At damitin kadakwada no patsyenda ti bagbaga na. Ay, ninyalaki day. Awan na talaga di Jaminda. Imot namin nga imot. Salbag a babae. Ne, apayan ba kay? Agong ungot ka manan? Kasanumat nga men. Di pa'y agpautang mati salbag a babae. Anya? No iso ti adda masapul na. Pautangak mat ide. Ngam itatasyak mat ti umutang. Puro sao-sao ti isubad na. Katsan mat nga iso ti masapul ko. Tiyawanan bay na babae. Katamangan mat ano awan na talaga ti kwartada. Si kamit. Anya nga awan. Di ko namkit day napaklan nga imot. Anya? Addan tulat taal daw na mat Saan lang amay-may sa ti aldaw ko nakmanahan. Anya laki din. Una yan ay ati kastoy. Manumutan a doktor tinapanantal akay. Ngam awan lat tamot. Kita niya nga rod ba kay? Anos latta ka day. Saan tarong ba nga mapukawan iti namnama? Amadaan tayo iti anak. Saan pa'y siguro nga ita? Adon a doktor tinapnapanan ta. Kan manumot din agat at tinagasgastos ta. Gapo iti ag-agas at tinumtumar ta. Ngam aging gaita, awan matlat ta. Addan tulat ta ka di ba kay? Dagiti ko kumarek. Addan ti anak da adwa. Talo. Adda pa yan tinaganak iti kambal. Ngam siya, daytoy. Awan lat ta. Anya nga rod. Kas iti na ko na. Saan ta mapukawan iti namnama? Ang mga no saan pa'y nga ita, ti para kadata, baka? Kasta talaga, mare. Adda matlat kasinsin ko akasta, iya syudad. 7 years da, nagasawa, sakbay da na dan iti anak. Ha? Kasta ka di, mare? Well, mare, isasi ka, saan ka mapukawan iti namnama, madan iti anak. Be hopeful kung nada nga ron. Ay, manumot din atawan mi kas agasawa kinilakay ko.
Ado matan dagiti napnapanan mi a doktor. Adon nga agas ti inin-inom mi, ngumawan lakta. Mare, it takes time. Ika nga. Sa bagay matkit di Isasan ka mapukpukawan ni tinamnama. At dandulat na. No saan pa nga ita? Kat intunto. Makapailag. Kasano nga min amaadan ni Minda iti anak kat baog nga raod. Si kakit dimot. Kan imot na pa'y amin nga imot. Aniya? Ay sikakit dimat. Pagkulamit ang baog ni Minda. Amok abaog dayjay. No saan abaog? Idi pa'y lakumaa. Anaaddaandan iti anak nga agasawa. Aniya? Yung kitaam. Aging ga ita katawampay anak da. Mano na doktor tinapnapananda. Kan mano matan agatad tinagasgastos da. Ngamawan lata. Sana ya? Sika talaga. Nagtured ka mang ibagbagay ti kasta. Anyat pagbut ngak ngay. Katpud no matibagbagak saan aya. Anya lakit din. Ay, diyaga mo ken ka bebang. Daytay baga mataytang. Sapay la kuma, tasyaklain ti nang ibagaam. Sapay la kuma, tasaan mo nga ibagbagay ti sabali. Ah? Ang mga numay dalong kiniminda tayta. Narigatan. Oh, si kamot gayam mare. Nagsapa kamot nga imay diti balay. Ah, ay would mare. Imayak tawan maaramid ko ija balay may. Kastaya. Ay would gayam mare. Adaman umay ko imaritisken ka. Ha? Anya ngay manan dayta mare. Dayjay man abaog. Anya? Ay, asino man daytan? Una yan tabaog ako nam. Asino pa'y kumatibaog dito'y ayan tayo ngay, no saan animinda? Awan sirbi na anak asawa, tabaog maagayam. Ay, sika talaga mare. Ammom, dagiti kasjay abanag, saan arumbang nga uyawon kan katkatawaan, saan aya? Basta. Katawa ak kan uyawag tanagalas mga minti ugali na. Anya? Pagkunamot mare? Nakunakday taga putan na pagklanti kinaimot na. Iso ahusto laeng asan amadaan iti anak. Taimot mga main. Anya lakit din. No apay mo't kami nakas iti ibagbaga na day babae. Ay, kunak nga siyak lang tinangibagaan na iti dayta. Imbaga na malagayam keng ka. Katuan mare, big-bigat pa niya imay inji balay. Oh, na yan. Imbaglakit din tanalapdak ti bagi kat saan ko anatong pa iti nagsinumbanger. Ay, ti mo pa'y lalinipak iti kastaunay. Parang iso ti pagnakman na. Ay, adan to mare. Maminsan pa'y umay di balay akas naman ti umay na ibagbaga. Talaga nga ikakon ti pagnakman na. Unman, mare. Kunanan sa, nung nasaya at ang mapanakat katawaan dagiti tao asan ang makaanak. Isupay Talaga nga awan panunot na. Iawanan ba in a babae? Apay akas ti ibagbaganay tiliklik o da? Amo matanda siya babae, mare. Tiladang, uyawan kan katawaan na. Salbag abebang. Saan ang nakakatkatawa ti saan ang maaddaan iti anak? Di na pa'y lapagyamanan, taado ti anak na, nga uray agdudo maalalaki ti amada. Ha? Katuan man, di lima nga anak na, kat limamot ti amada, pasig nga inauna. Kay taro, ti saan na panunutan. Naglay nga sumao, nga saan nakitaan ti bukod nga bagi. Ay, makapasair matan itirik na daya babae. Bayamon. Ay saan? Saan arumbang abaybay ang laang dagiti kaskan kwa na? Ikan man iti pagnakman na. Ay, wala, mare.
Husto kamit kititi day ta nga imbagam. Tapno saan amarwam, kan tapno saan nang aramidan iti sa bali. Ay na, talaga nga umap-apoy tigurak iti dayjay a babae. Ha? Asino man laytan ba kay? Dayjay man abebang, agasaman, gapula ang tasaan ko a pinautangan idi na minsan, nga umay umut-utang, nagaalas matan tinapan na imbagbaga kadagiti ka aruba. Anya? Ay na, makapangariyat a talaga. Anya ya timbaga na, iti karuba. Baugak kano, sa anak kano ang makaanak. Sana pa'y katawaan. Ha? Una yun, abebang. Saan nga amin abanag kat inaangaw? Ay, tiyawanan ba na babae? Ikak man itileksyon na dya babae. Ha? Saan asyak ti pag-aramidan na iti kasyay? Tasaan na nga mo ti ugalik no siyak ti makaungot ko naktumay. Anyalakit din. Ay, wala ako, Mare. Kasta talaga. Nasaya at matanda ka dito'y bebang. Ha? Damag ko akas taunay ti pananguyaw mo kanya. Pudno ka de. Anya? Tapno ibagakan ka anya. Saan ang nakakatkatawa amarigata nak amadaan iti anak. Agyaman kakit di taadda lima nga anak mo nga uray pasigmet nga inauna. Agduduma ti amada. Mare. Ay! Anday ko. Maritarupam, salbag ka. Awanan ka itibain. Sakbay mo akat katawaan ti padam a tao. Agsarming kapay nga umuna. Katawaan nak, gaputa sa anak a makaanak. Ngam di ka makita day tabagem, apasig nga inauna ti anak mo. Ay, Mare. Pangasim ko mamat Huston, nakababain ka dagiti tattao. Anya? Mabain ka ama-amuan dagiti tattao alima ti anak mo iti lima alalaki. Salbag ka. Di ka kat agyaman taadda ni Cardo ang nailawan kan ka. Anya? Nakalalain kang aguyaw. Ngam di ka makita day tabagin. Anya lakit din. Sana rumbang agsakit tinakam mo itinaibaga ni Mindagan ka. Gapotapod numay. Lakay. Hapay nga minamasapol nga aguyaw ka. Saan mo't ang nakakatkatawa di sitwasyon ni Minda, amarigatan, amaadaan iti anak. Dahi tangamin tirigat na kahit naglaing ka nga aguyaw. Ngam di ka mat makita dahi tabukod mo abagi. Anya lakit din aya. Ala, Huston lakay. Ne. Hapay. Di mo kaya tatanggan, di bagbagak, tamapaisuan ka? Saan mo takas na? Amom, saan damot nga ibagbaga day taken ka, no saan ngamin agapo iti ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, kan agkatawa iti sitwasyon ti daduma. Ngam day tabukod mo abagi, di ka makita. Anya nga ita, imparo padalakit nga rodken ka. Nalapdan at talaga ti pungtot ko idi nakita kay Tersena. Pinagsasawa ko na. Ha? Sa itakas lam akong konsensya akmat laang gapo iti inaramid ko. Una yun. Ay na Mare, husto laang day nga inaramid mo? Ha? Husto laang tapno makaamiris mo't basit. Nagamiris Amu tayo mo't ngamin ti ugali na. Uray amu na abidot na, ikalin taga nalata. Saan ko kumaama ibaga dayjay kankwana? Ngam darasudos mo ngamin ngagsasao. Di na pa'y panunutin nga umuna, sakbay nga isawang na. Adda ay ngamin ti panunot na dayjay. Iso ahusto lang dayjay nga inaramid mo. Tapag nakman naman, saan anasaya at dayjay pa nagsasauna? Kasta ka di? Ay na, nagsayaat ngayon no yung baga ni Mariminda day taken ko ana.
Wan mare, imbaga na kano di na minsan ang nagranada di tersena ni Nana Puring. Kasta? Ay na. Sapay ado ti tao jay, na ibabain Ay, wala. Gusto lang dayta nga imbaga ni Minda ken kuana. Awan nga minti makaitured, amang ibaga dayta ken. Wan nga rod mare, napunwan mo't ani mare Minda. Isuan na ibaga na daytakan kwa na. Kaduan di tao. Imbaga na alima ti anak na idagdudo mga ama. Una yan na yan. Nakasarak lang aro di tinang ibagay ti daytaken kuana. Wan mare, barang ano pag subli-sublian na iti panunot na asaan ang nasaya at akat katawaan dagiti marigatan ang madaan iti anak. No, apay mat nga minakasya ni Bebang. Dilata nga gulimat. Anya nga ita, imbutak-tak dalang arod ti bangsit na. Anya laki din. Jak maten maranranaan ni Bebang iji tersena. Kan saan kumaten ang masabsabat dito'y kalsada. Idi pa'y na minsan apadpadaanak ngam awan latamot. Ha? Taapay mare? Aday bakam ken kuana? Awan matkit di mare. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang ibabain ko kankwana. Ay na mare. No addaman bilang ti rumbang agid daw iti pamakawan. Ni Bebang sana sika. Ha? Isuti mo na nagbasol ken ka. Gusto lang day dyan, inaramid mo ken kuana. Sika lang tinakaiturad anang ibaga iti bangsit nga iduldulin na. Ay, saan ko kumamot nga ibaga day jekan ko na. Gam na sair at talaga tirik na. Gapo iti ibagbagana. Sapay katkatawaan na. Baugak ka no. Isuan na ibagak met alima ti anak na. Iti agdudu mga ama. Day to mga minababae. Darasudos to mga mitiniwa na. Imbes asaan ama ibaga ti saan arumbang. Anya ngay ita. Gusto lang, mare. Pag nakman na jay, tapno mabaliwan ti kinadarasudos na. Ne, itaman pa asaan kan arumrumwar, Bebang. Kasla nadlaw ko asaan kamatan arumrumwar dito'y balay. Agmalmalam kamatan nga adda dito'y unag ti balay nga agkulkulong. Kwa? Apay, mababain kan kadagiti tao, nang runa kiniminda kinat katawaam. Ha? Adday ta. Sapay la kumata agnakam kamatan. Pag nakmam ti imbaga ni mindaken ka. Wan lakay. Nakababain man. Naamiris ko dagiti basol ko kankwana. Nasayat mo't kidi ano kasta. Iso nga inton sumaruno. Saan mo nga aramidan day ta iti sabali a tao. Tasi kati ad-addaan nakababain. Katawaam dagiti marigatan ama addaan iti anak. Ngam di ka makita day ta bukod mo abagi. Ha! Agnakam kan ay nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Manang Elma! Hoy, Manang Elma! Sir! Ay, ma'am. Naladaw ka ba na niya? Agkapi ka, sir. Inaldaw ka na maladladaw. Hay, waningan ka na talaga. Bagay mo day ta eyeliner mo, ma'am. Ad-adan apimintas ka. Oh, talaga? Ha, kahit nung nagngina ti pinagpakiday ko, agasam man, 1,000 pesos? Ay, katsana bali Uray nangi na tabagay mo mat. Ha? Agpaiso? Ay,
Paikakto pa'y nga ro diti. Silang-silang na. Ay kat, ad-adamanan abagay mo ano pa ikam iti glitters na. Anya? Manang Elma, inungtan na kayo ni manager? Kasano ko mga inungtan nak? Apay, saan mo aya nakita nga agkat katawa itay? Ay, wan nga rod, kasano tayo jay? Idi simrak, nakabanikas, ngam idikwan, agkat katawa matan. Imbag ko nam, ta nakapanunutak adagos, iti na imbagakan kwa na. Kasano asaan na kay nga ungtan? Naladaw kay lang arudan, diretso ka pa lang nagtimpla iti kape manang. Ay kat mabisinak ka rod. Anya? Naladaw ka lang arudan? Saan ka pa'y anamigat? Naaldawadak ngamin anak kareeng. Ay kat ag-alarm kayo ngamin Wen, kastantaw ti aramida. Ag-alarm kayo ngamin, tani. Nagsasarunumutan ti aldaw analadladaw kayo. Bakay, idapamok na itatibay. Tanay, rabeng. Maturog ta. Saan pa'y analpas na iti buy-buyak a drama? Maladaw kang tumanan na maringay. Siyak tumanan ti papasulam no maladaw kayo opisina yaw. Saan ka kadi amadanag ang lakay tag-alarm akon? Masigurado asaan akon amaladaw inton bigas. Bakit? Agringkan. Hmm. Nagununin di alarm mo. Agringkan. Bakit? Anay ko! Apay nga agsipat ka ngay! Nagsakit! Ay, naladawak manan! Nag-alarm ka mang saan ka mo'y tabi mangaw. Siyak mo'y tinakaring. Kunak ariingan na! Kita man di oras. Pasado alas 8 na. Naladaw ka na talaga. Mangan ka pa'y, sakbay ka asumra kaya trabaho. Ay, saan? Na, mala, makaamu ka nga raw. Manang Elma. Ay! Nalpas mo ka din di trabaho? Ay, jak pa'y narugyan. Agrita jak pa'y but. Ayan na ni manager. At the meeting na. Nasaya at matawan. Sakting bilin na mangkita ka dagiti maladaw. Apay asika. Ay, agore nga raw tag-trabaho akon. Ay, report ko kini manager, analadaw ka. Saan matan? Sikakit di mo. Apay kumasaan. Sakmat ti maungtan. Saan mo ang i-report? Malagip mo ka, dida in-order mo kanyak adjudoran. Kat di mo pa'y matintad. Adan, si Mang Putan. Nagapupay ngamin iya Middle East. Iso anabayag as si Mang Put. Ay, di mo yawawan. I-report kalatak ni manager. I-report na klata ka de, oray ibagakan ka, saan mo abayadan yung in-order mo? Kahit mo asawan? Ilibre? Pasurutak pa ikit na iti kalugong kan sapatos. O, madi ka pa'y. Ay, sige. Ay, saan kan nga i-report? Sige, agtrabaho ka nga rotan. Mabalin nga ituloy ko pa iti agritats. Ay, wala. Ay, ngam na eh. Kalpasan na, nag-retouch ka. Agtrabaho ka na, Ay, daytan samot nagretretouch ti inar-aramid mo, Manang Elma. Saan mat si kamot? Mangan takit din taamom no anya ti planok inton madamdama. Anya ti planom? Kidayan ka man? Anya? Kisayak day takiday mo tanay nagpuskulan. Tila plan-planwam. Opisina ditoy ayan tayo saan aparlor. Ada ngamin in-order ko iti online apangikat iti kiday. Kayat ko apadasan kan kata electric day jay. Ay, diyak kayat apadasan. Ung tanak topay ngay ni Mario? Mas daawak man iti day a Mario.
Sekretary lang ni manager. Kasla sinon, ngagsita ka dagiti empleyado. Iso nga ro timbili ni manager nga agbantay ka dagiti empleyado. Apay, sinita na ka? Urayak lang nakigtot si ka. Madama ak nga agritretouch idi kala at anagbanni ka sa iti sangwana. Kat, inong tanak ka? Anya nga iti kunana? Mabalin ayabot nga ang tanak. Kunanakit diya nga ituloy ko kano ti agritouch. Aus? Anya nga iti naramit mo? Amumlatan intuloy ko ti nagretouch. Dagito'y duwang alarm clock dito'y lamisaan. Apay, salud-sudang pailaan kat makitkitam lang arudan nga alarm clock. Nagataon nga alarm clock dagito'y. Kasi daawam ko ma. Para niya dagito'y aya. Tapno makariingak iti masapa Anya ko mati nakaskas daaw dita. Wen angam apay orela dua. Uray la talo ko tadakasit pa yan to alarm clock na ito silpon ko. Nagadungayain. Agasem ngay day ta talaw. Nagtagarin ngay da kita nga alarm clock iti parbangaw. Anya laki day. Ilma, agring ka. Ha, di alarm clock ko ngay. Apay di mo mangmangag. Agigiddandan nga gununay. Ay, aywan. Nakariing akon. Awanin naladaw ka manay. Anya? Siyak, tinakaraing anasapa, agapo ka na kitang alarm clock. Iso anapana ko naglutaw. Ita, nakaluto akaw, agun uni dalata. Angam sika, nakaturog ka pailang. No kasta, naladawak manan. Humay ka man dito kay Mario? Apay, sir. Kunam, asaan na naladaw ni Elma, iti awanak. Ay, saan mo talaga anala sir? Ado, ti mangi magbaga analadaw kanyo apirme. Ay, sakti patsin nyo. Tasakti binilin nyo. Anya ti makunayo, iti daytoy abaro sa sapatos ko. Oh, bagay ko kade. Bagbagay mo. Pudno jim baga ni Manang Elma kanyak. Bagay ko talaga ti kastoy abran kin kulay. Ayong gayam, nagatanga miti dayta, nagumatangak mamet. Umapal kayong samot Ni manager talaga. Oh, Ane, sino jay kasarsarag na? Ni Manang Elma. Sino kumapay, boss? ha? Ne? Anya ti orasan? Alas 9. Ha? Itala nga sumrag? Naladaw lang mo't basit. Ay na, aguray ka man. Kasaritang madamdama. Sumbatak pa'y dahito yung mauawag kanya. Mariaw, anya jar aribong-bungan da yung opisina ni manager. Tinawagan da ni manager. Mayakar ka no, main office. Mayat man. Ne? Kapaya nagkatawa ka. Saan ka di arumbang nagkatawa? Awan ton ti magsita kanya. Saan mo ka di adamagan? No, asino ti simukat king kuana? Ay, wala niya. Asino nga iti simukat kan ko na? Ni Ma'am Dilayla. Ania, ni Dileg? Day kaabay ko di ta opisina. Shh! Saan mo nga itutudo? Isuitan ti manager tayo. Ken saan mo nga awagan iti diling? Ta itipod no anagan na, Dilayla. Kasano ang mapasamak da ita? Idindo ta, mas nabayagak pa'y nga amang ngam isaw. Ay, dodoogan akong ditoy. Sadak pa'y anay promote. Day, apay nga ibakay, tadi mo magkinisayan day takanam. Saan ka di naimas day ta ginatang ko abo alitson? Awan ganas ko amangan. Ay, kadi nakitaan iti nasakit Pinagbigyak lang aro din tikid daw mo alitson. Ita makauwit ka pa ilang may. Amaw ni Dileg ang katrabahwa. Nay, apay naikat ka din iti trabaho na. Kaslawan to mga minta mamuna. Nay-promote. Aya, nai-promote ko nam. Iso, unti manager may.
Ay, di na manrabakan iti kasta bakay. Manon atawan ko iya kumpanya. Is okay din tin promote na. Anya laki din ti kasto yan. Kasano na pasamak na ita, kit inaldaw ka mo ta sumsumra kanya trabaho. Isaon ti awagan da iti ma'am. Makapaawan na talaga ti ganas amangan na ita nga impadamag mo kanyak bakay. Bad news na ita. Talaga bad news. Bakay, ayan na nga dagiti alarm clock mo, nga uray ladwa. Dinadaol ko pa din ah. Uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Di magayam diling ti manager yon. Makapaawan ganas. Apay, gaputan ni diling ti manager yon, uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Ay, makapaawan ganas. Uray asino mo't talaga maawanan ni ti ganas. Kanya nga ti mararamidan na, dahi ta diling. Sa kumati na i-promote. Ito ay, rumbaga si ka, adayo na lalaing ka, nga may tinadya diling. Isobay amon. Uray maladawak amariing inton bigat. Ay sos bakay, awanan ti mangring kanyak. Maturugak ang inggak kay kayat kao. Ay, nagmayatan. Nakaol ulimag. Awan timang sita kanyak, uray maladawak. Agsagay sayak pa'y kalbasan ti panagtimplak iti kape. Sakto ag retouch. Agtrabaho akto no pasado alas 10. Nimot diling agayem ko ti manager, aho? Ay, nagmayatan timbangan dito'y aircon nga office. Awan ti umay mangsita. Naawatan dak mo siguro na. Good morning, Ma'am Elma. Umay kata manganta. Ay, nanganak ko. Kan may sa aldawan. May ko lang iyawat na ito yung memo para king ka. Memo? Apa ay mamimuanak? Basahan mo latan Ay, aguray ka tag-chismis tapay man. Sige, mapanakon. Narigatan ti mamimuhan. Seryoso ka? Uwan, ma'am. Kasla ka seryoso. Ti baro a manager. Unay kamot ng taminimuan nakpay mo. Kasla saan ta nga agam-am mo? Unay kan? Agam-am mo ta. Angam diti opisina, sa balimot ta na salitaan, manang Elma. Nagbalin ka lang ang manager. Si mabalimot ng ti ugalim. Ay, saan ka nga agsaw ti kasta? Tamimuan ka manin kunaktumat. Unay kamatan? Maiparitan ti maladaw. Maikat ka no maladaw kan tumanan. Ay, bagay na bagay mo na ita skirt mo Ay, sana ka maalay ti kasta nga style mo manang Elma. Oray ibaga, abagay mo na ita sapatos mo. Surutam tilintag no di mo kaya ti maikat. Bagay mo, day takulot abuok mo. Ay, ikatan kan talaga. Bilangan ka. Maysa! Ay, surin. Si kamat, saan kan amang angaw? Mala, inak man lang trabahon. Kita akto man di output yo. Ay, wan ma'am. Ay, grabe matikin na istrikto nan. Salbang. Ay, agring ka. Agring ka na. Nakaringkan? Ay, nagsama pa yabakay. Bumangon na kuntane, narigat ang timala daw. Kunang man nun ni diling ti manager yon. Ay na, perme, ti kina-stricto na si ka. Agnakam ka nga ron ita na bakay. Kahit agunay ka nga ron na. Tasyak, maturog ak pa Saan ka ka di amapan nagluto? Ay, sikamot din na bakay. Manipod ita, sikan ti masapa ang maring. Kan agluto iti pamigat. Nagmaya tayo na biyag tikas tao. Yan na, yalaki tayo. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami,
itingkay panang tarabay. Anyang laki din! Ay nananang, naging pisday ta kami setam arumwar. Agbra kayo mo ta. Ay, niya kalaki din nitang. Babakit anak ko, kuribabot daytan. Awanan ti ilamang ko pa'y. Uray pa nanang. Agkawas kayo mo ta, itinasayaat nga uray bakit kayo. Urnusin nyo ti bagbagiyo. Wano day talangayo arumwar. Masiguradak lakid din nga agbra. Saan na masapol iti bakit akas kanyak dayta. Di ka ba paraagan ti papanak. Anya lakit din ni nanang aya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak ni tang anak ko. Sa maysa, 3 kayo nga kakabsat ang nagdalan dita. Iso ang napuspusan. Ni nanang. Day tuma nga amam, kumikilaban. Anya ako may kilaban nanang. Tunggal sumangpert nga gapoy ti trabaho na, mangilaban. Ha? Agkilaban lang arudan, agmerienda pay. Libangan na ti agpadaw iti anak. Anya laki din ni nanang. Nabayag lang aruden api mo say day di tatang. Palagip ko laeng anak ko. Iso adi mon dilawan ti panagkaw-kawas kaw, tabakit aklauna yan. Ay sos, ilukayas mo lahat ng natapaldam ng imisbo na katakder na nang. Ay na, nagbayag kan tumamang ilukat, itirinaw ti balayaw, maka-is-isbo akaw. Sapay nagadot yung labas at tao di paraangan na nang. Ay, awan bibi ang kaw kadag itatatao, ang makakita kanyak, nga uray ibuyang yan kaw, iti sangwanan da. Nalakit din ni nanang. Awan mati maala da kanyak, gaputa ba bakit anak kon Rodel anak kaw. Danda ni Jack to pa yun makita ti dalan ko nga agawid. Nagkapon nyo aya. Napanak nakiburas iti tarong Rodel anak kaw. Mala, luktamon ta balayaw, tamaki inumak iti nalamis adanaw. Uwa na nang. Ay namanong, kanayon ko abagbagaan ni nanang nga agkawas mo't itinapintas. Ngam bakit kanumutun? Anya lakit din ni nanang. Baybayan na ti bagina. Ipalpalubos na bumakit launa yun. Awan kanumutlat serserbinan, kaputa awan matanday di tatang apagpapapintasan na. Uray pa'y Adamot dagiti nagpipinta sa kawus na. Hanggang di namat kayat nga isuot. Kayat naman tapagkawas dagiti old fashion na badbado na. Sintiran na pa'y dagiti ibagakan kwa na. Iso abaybay aklatan ano kwa? Un gayam nitang ading kaw. Buludak pa lang di wasayaw. Tadabalsigag apunti kayo. Diyak mo no sa dino ti ayan giwasay me, Manong Rodel. Ninanang ti pagdamagam, ta iso tinalaing agidulin kadagiti gamgamit. Ayan ni nanang aya. Napanbiit gimatang iti suka ijay tersena. Urayo mo, Manong. Eps! Ay, saus, mayat digaw. Naglabis, tinanong iti gripa o. Ago parak man digaw, stop no press ko ti bagay. Oops! Oops! Agparparangan day tani. Anya ko manitang anak kaw. Bakit ang matan? Awadan ti kargana day ta. Kaya rigan natin nagagaw nga okra. Anya lakit din ni nanang. Kasanon no adda umay agsakdo dito'y gripo. Kat makita na day ta. Kamakita na lata. Anya kumagay anak kaw. Agsakdo ka kay Dain. Saan asak ti madildilaw mo tamaday? Intun kwanda amlingan ka. Nanang, Nagpigsapay mga rod ti amling kaw. Maulaw kan matali mo daw ti mamamlingak. Iso adinak dila-dilawan nitang. Naripit
ikaw dagiti kayo a pagsungrod ka. Nayunak pa'y nga ta. Adumot tinday ta. Sayang gamin dagiti mabati a kayo dito'y minuyungan no jak alaan. Ay, alaak lang dagiti kayo a kabala kabagkatan. Na. Adamang sit-sit kanyak. Sino ngay day ta? Osan! Di magayam gabi day tamang sit-sit kanyak. Osan! Umasidig ka dito, kaltingan! Na, anyat ibagangay kanyak day talaklakayan. Ay papanak man lang ni tayan na. Masabat ko diti paraangan na naosang. Ngam, apay nga agsakang-sakang kayo amag na. Musika magayam mait. Nasa kailang amin ti patong ko. Iso akas la agsakangak amag na. Tulungan kayo nga rudan amang bagkat kadagiti kayo nga imotyo. Tapno saan kayo amarigatan, nana? Ay saan din? Kabalak maabagkatan dagito'y akayo mait. Saan mo't anadagsan? Kanday ruaba ko, nagbagbagkat. Ha? Kabalak to pa yabagkatin tinalo magalakay. Ay dahito tulaki din kayaw, tijak kaya abagkatan. Sige mait, panawang kapay. Wala na osang. Anya jay ko nana itay, akabaulan na ka no abagkatan tinalok mag-alakay. Asino kumangay ti bagkatan na alakay? Ba't nabayag mo tan abalo tinatay? Ni nanang, ito mo day tapaldam. Abom lang nga rodan adada itak, damagang pailang mag... Jay samot kagat-gatang mo apaldam day ta nanang. Baro pa'y mo't day ta. Barungag paiso, ngam nalaka mapisang. Naranggas to maday dya alakay. Ha? Asino alakay ti dakdakamatin nyo nanang? Anyat pa kainaigan na itidadaitam apaldayong. Ay, ukwa. Ay, di kayat ko asawan. Naranggas jay bulog akaldeng takinaga na to'y paldak. Anya? Adda ayamat agkagat akalding nanang. Ay, ada ditang anak kau. Insapli-saplit nakpay iso na pisang tipaldak. Nalaing pay asumang do day ja akalday. Anya? Ayan tay wasaya binulod mo, Rodel anak kau. Di mo matinin subsubli ja balay. Pasensya kayo, nadyak na isubli adagos diwasay nanang. Inusar ko pa'y ngamin itay agsapa pinagbalsig. Irwar mo nga Rodel, tadama balsigag anak kau. Papanan nyo kaya nanang? Adamot dikan dita ulo yaw. Harabatek day ta adikan. Tapnusan ngag sakit ti ulok, abang susuon ka dagiti kayo ang maalak iji kabakiran. Saan kayo na mapanmangayo nanang? Padawatan kailangan iti pagsungrod yaw. Ay kukwab lang dagiti kayo, Rodel. Inak mo mangala iti bukod ko akayaw. Tadyak kaya tiyag daw-dawat iti pagsungrod. Anya lakit din ni nanang. Mala! Inkairwaran jawasay, tanay aldawang. Jak kaya ti mapudutan amangayaw iji kabakiran. Nauwan nanang. Dumadan tinaurnong ko akayo a pagsungrod ko. Nawadwadin day to'y. Mabayag day to yan a pagsungrod ko. Adamadan mang sit kanyak iti saan unay nga adayaw. Osan! Dito! Kumita ka dito! Ha? Ay, hindi manan gabi day ta. Umasidig kan Osan! Kartilan! Banjak!
Ang dabayabas ka, nagdadakkel. Ay sige! Urayan nakdarod din agabay! Ni, dadaitam mat day tamanggas ti kami setam nanang. Nagdakkel mat ti pisang na. Wan, anak ko! Tunggal sumangpet ka anangayo, mapisang ti kawusyo. Anyat na pasama kaya. DJ man asunggo. Nagbitinan na ti kamisita iso na pisang. Anya, adda sunggo ijay nangaywan nyo nanang. Adda anak ko. Nagsutila sunggo. Imbis ajay kayo ti ulien na. Saan mo tasyak mo ti kayat nakalayatan. Anya, itaman pa'y nga adda sunggo ijay kakaykaywan nanang. Balang na ijay asunggo anak ko. Kanon na amin na makita na. Nagrawal. Anya, Papapanan nyo aya tatang. Saan kayo ang matatao dito balay? Malaman na sumangpat kayo. Amumbit ti baro, maet anak ko. Mapan na sa pulin, yung kasilpo ti puso na. Anya ka silpo sasawin nyo tatang. Kasilpo ti pusok, anak ko. Anya? Kat, ada nakita yon akasilpo ti puso yo tatang? Adan gumjak pa'y mabaling nga yawit dito balay. Kayat yo asawan. Adan ka ayan-ayat yo tatang. Adan! Jakla ibagbagaking ka. Anya laki din ni tatang. Laklakayan kayong marudan. Nagsapol kayo pa'y langit ti asawaan nyo. Kabailak pa'y matmain. Saan nalin na kayan ti agayat? Aginggat agpit-pitik ti puso. Makarik na latay ti ayat. Makamu kayo latta tatang. Kat, asino nga'y day takasilpo ti puso yo ako na yo. Basta, mamuam tulata no sino di ibagbagak ita. Talimad pa'y laang ti lasyon may. Secret pa'y laang maeg anak ko. Ibilag ko man dagito'y kayo dito'y paraagan. Tapno makangkangan da. Nadardarang to no may sungrod ko. Usang, Pangkis na sunggaw! Ay, pangkis asong ko. Kung kunamuteng ka na usang. sinalbag ka gabay. Si Kamoy lagayam. Kinigtot nakpay. Pasensya ka no usang. Sumurot ka kanyak. Adda pa pananta. Sa di daw ti papananta gabay. Mapantag bayabas. Manjak! Umaykan a usang. Mapantag bayabas. Manjak nga rod gabay. Kapay ngay. Makabandog ti umuli ti bayabas. Saan ba't asikat umuuli iti bayabas? Siya kung ti umulay. Tapno saan kan amabandog. Iso sumurutan kanyak usang. Makaamu ka gabay. Itay ka paya pumanag na diti paraangan, nitang ating kaw. Kaslada sapsapulag. Sapsapulag ani nanang Manong Rodel. Pimanaw asaan ang nagpakada. Anya lakit din ni nanang. Sa di naman nga rudan tinapanan na. Kanayon ngagpukaw ni nanang. Imbag kumamot no agpakada. Wano, napanmanan na ngayo iji bakir. Imposible amanong. Nagadupay lang ang dagiti kayo nga ibilbilag na ije paraangan. Nabuntuon dan. Sa di nung arod kayan ni nanang itan. Hay jak mo manong. Sinapol ko amin nun aposible apapanan na. Agawid tulatan ano makalagip. Di naman siguro malipatan ti dalan na nga agawid ating kaw.
sabat ko diti paraangan, nitang. Kasla aburido ka mat. Sapsapuli nga rod ni nanang kumait. Itay pe agsapa ama pupukaw. Anya? Nabanugak paikit din amang sapsapul kin ni nanang. Madanagan akon. Agpadat nga rod Agsapsapulak mo't laang iti mapukpukaw, nitang. Anya ti kayat mo asawan, mait. Mapukpukaw mo't ni tatang ko. Nagsapa api manaw ngam saan mo't tin anagaw awid. Anya? Ngam nakuna na itay agsapa. Amapan na kano sa pulan, jay kasilpo ti puso na. Ngam aging ga ita nga oras. Saan pa anagawid ni tatang ko? Nasayaat mo at nasurutan pa'y tinagawid dito'y balay nanang. Malamon ang nagawid kayo. Napanan nyo aya. Kwa, napanak po nagaliwak say anitang anak ko. Jak magkayat ti Mike ikan dito'y balay. Ha? Apay day tapal dayo nanang. Kalumlumot. Ay kwa, awan day to'y anak ko. Apay akalumlumot day tapal dayo nanang. Nagtugaw kayo, iji kalumutan? Ay uuwain, kasta gagpaysaw. Naidalopi sa kak iti kalumutan. Isuan na lumutan ti palda ka nagawid, anak kaw. Anya? Ay, naggalis nga minjidalan kaw. Isuan ay patugawak iti kalumutan. Saan la aday ta tinapasamak kanyak? Anya pa'y nanang? Naipaklabak. Naidata kan naipasikigak pa ya. Imbaglaki day ka nakabango nakadagaw sa nakaw. Anya? Madanagan na kininanang Manong Rodel. Agkabaw sa ninanang. Agkakanatin dagiti bagbagana. Nadungdungrit pa'y anagawid. Atiw na pa hindi na panakisat ka. Naitamo ti madmadlaw ko kaninanang. Nakaron ti kabaw na. Di na pa yan maornos ti bagbagi na. Manong, No, anya dyan nakita na nakawas na. Ison ti isuot na nga oray marot-rot-rotan. Nagadumot ti napipinta sa kawas na. Ngam kay-kayat namot nga isuso. Dagiti kadaanan na bado na. uray no bagbaga ak ni nanang, saan adungdungog. Mabanugak laang amang bagbagakan kuan. Okay. Ayan nga rot ita ni nanang. Pinanawak ije balay ang manong. Binilin ko asaan arumrumwar. Pinaglabak tapno di na mapanunot ti rumwar. Nasayaan nga rot no kastadin ko. Parikot ko ni nanang amarmara po ka, manong. Rumwar asaan nga agpakada. Nanang, gimatangak iti baro a kami setam, kan baro Abram. Isuot mo dagitoy, tapno saan kayo nga aglang lang nga alusyang. Nagpuskol na kita kamisita nitang. Nasa limuot no isuot. Anya? May mayat dagiti na ingpis a kamisita, tapresko iti bagay. Saan ako na mapudpudutan? Anya lakit din ni nanang. Gimatangak nga rod iti usarin nyo, tapno saan unay amadlaw day ta ilimlimang nyo. Imbag kumano agbra kayo, kat saan mo? Anya kumangay anak ko. Bakbakit anak on. Awanan ti may lembang ko. Jak makakutay ana imbag no isuot ko day ta abra. Ayos laeng ano adda kayo dito'y unag ti balay nanang. Rumrumwar kayo mat nga rod, kat madmadlaw day ta. Adula aben. Anya nga adula amin nanang. Saan ko maanatangkan ti ulo yo? Ala, isuot yo dagitoy, nurumwar kayo. Barbaro ti kawas ni nanang nga rimwar ading ko. Wen manong Rodel, ingatangak iti baro akawas ni nanang, tapno saan nga aglang lang nga alusyang. Nasayaat nga rod no kasta. Dandani nga rod jak na ilasin, itay masabat ko iti dalan. Baro ti kawas na.
Naurnos mo't basit tilangana. Ay namanong, nakakaasi ak anang lukoy kan kuana, nga isuot na dagiti ginatang ko. Nagadupay lat ibagbagana. Kasta kumakanayon ni nanang. Di na baybay antibagina. Nagpintas ni nanang na maurnos na tibagbagina. Talaga mat manong. Manipod ngamin nabalo ni nanang, napukawan ti interes na ngagpapintas. Binaybayan nan ti itsura na. Usang. Anya tararabidem dito'y paraangan gabi. Wow! Kasla ka barbaro ti kawas mo Usang. Wen, ginatang ninitang nga anak ko. Pagbagay, mauday tabaro kami si Usang. Agminar ti kinapintas mo. Umadayo ka man gabi. Ang mga numakita na kaninitang nga anak ko. Hindi ko bagay numakita na taninitang. Agsarsarita tamot lang. Ang mga nga ron numakadlaw. Diyak kaya't amaamuan da aboy pren ka. Ha? Ala, pumanaw kan gabi. Saan adito'y ti pagsaritaan ta? Tadyak kaya't amaamuan ti anak ko ala birds ta. Sumurot ka nga rod kanyak Usang. Iti sa bali a lugar ti pagsaritaan ta. Siya di daw a lugar. Mapantag bayabas. Anya, agbayabas manan ti kayat mo gabi. Ay, di ka lang maumumamang mga di ti bayabas. Day tala ti ambaw nga ramidan. Nanang! Ayun nyo! Nanang! Awan mat dito'y balay ni Nanang. Pinanawak laang itay dito'y. Tadabiit na pan ko ginatang ijay tersena. Ay, napnapanan nga tamanan na abak-bakitan. Pimanaw manin asa na nagpakada. Ay naapo, nagrigatan ayat agtarakan iti bakaw. Sakit at talaga ti ulo ni Nanang. Nitang, silbre katlatan tanay. Nakalukat mo tirinaw ti balayaw. Ay, Oh, apay anak sanay kay tinaunag. Kasla da pagparparikutan. ni Nanang amanong. Apay ni nanang. Pimanaw manin asaan ang nagpakada. Malumto manin no agawid. Anya lakit din ni nanang. Pampanunutik lang amin ti kasasaad ni Nanang. Gaputa bakit launa yun. Kasanon no maulaw. Wano dinan masurutan ti dalan na nga agawid. Nakaroon ti kabaw ni Nanang. Adun ti maliplipatan na. Oh, nene, alam pa na ito ipadigok asidaan nyo ka ni nanang. Kalpasan na, tulungan ka amang sapol ka ni nanang. Ayun man nga rod manong. Hanay ko. Nagado ako tong dito'y nagidaan tagabay. Anay, Jesus. Ay sus, nagadugag pa isaw. Kinaganda kong lagi ti ko taon. Ikakamdang iti nagado ako tong iti bagit gabay. Kumporme iti kagkagatanda. Nagsakit. Wala Usang. Ikadagdag iti nagado ako taon iti bagay. Itay pa'y asap sa pulak ni Nanang. Nabanugak pa yan apo manag na. Di ta kakaykaywan ti paglintag ak nga agawid. Agawid ak tulatan. Anay, nagsakit. Ikagatdag iti ko taon. Nagsakit. Ikaw ang galaw. Kat ko dagiti ko taon iti bagay ko Dananang kan tatagabi ti adda iti kasamakan. Ayun na hindi lang ada addo Pakawanin da kami, nitang balasan ko. Ayun, anak ko. Pakawanan na kami.
Inlimod mi ti relasyon mi ni Gabay. Kaputa, mabain kami. Ay nananang, awan mo't ti mangiparparit ang makirelasyon kayo. Saan kami mo't alapod kini Manong Rodel? Nitang. Kitain nyo man tilangayo ita kini Tata Gabi. Nagbinatlag ti intero abagiyo, agapuanan ti kagat dagiti kuton. No kasta, mayat kayo nga asawa anak ni Gabi anak ko. Ay katuan ananang, apay kumaalapdan kayo, no agin inayat kayo laki ni. Agyaman na, numaawatan na kami kiniosang nitang balasan ko. Nakasagana ka mga asawa king kuana. Lab na lab kaw ni nanang mo. Anya nga ro ti plano yu ita, Tata, Nanang. Agkasari kami, hindi kami itan apanawan nitan. Ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.